Dobrodošli u Antinu garažu, danas učimo sve o pur pjeni. Amo čao! Daj Lovre, brzo dodaj mi pjenu od polimernog materijala građenog od linearnih, granatih i umreženih makromolekula u kojima su uretanske skupine povezane s polijeterskim ili polijesterskim segmentima. Ajde, požuri. Ili skraćeno, dodaj mu pur pjenu. Pur pjena je obožavani materijal svim građevinarima, primjenjiv u svim fazama gradnje, pa čak i nakon gradnje, vidit ćemo kasnije. Služi za ljepljenje, brtljenje, popunjavanje rupa, zvučnu izolaciju, toplinsku izolaciju, dakle zaista ekstra široka primjena, a pogotovo ako si fušer. A ako si fušer, onda možeš otići još šire sa primjenom. Recimo, urušio se vijadukt. Čime ćemo to popraviti? Pur pjenom. Reaktor, rupa u njemu. Kako popuniti? Čime? Pur pjenom. Može li gore od urušenog vijadukta? Šta onako zvuči zloćudno i baš opasno? Imamo rupu u podmornici, čime bi to mogli? Pur pjenom. Sve pur pjenom riješimo. Malo možda silikona, možda neće ni trebati. To vam je ovo, evo ga. Suha pur pjena. Najčešće ju možete vidjeti ovako kad se montira nova stolarija, pa onda između prozora i zida, lipo se ovo zapuni s tim. Inače, stari majstori dok nije bilo pur pjene su to radili na način da bi smočili vreću nekakvu od cementa ili nešto staru potrošenu vreću bi smočili i ovako nagurali tu u rupe. Tako da, evo vidiš kako je nama jednostavan život. Ovo kad je suho se može jako lako rukovat s tim, znači evo skalpelom izrežete i obradite ovaj spoj zida i prozora. Osim toga koriste i knauferi, ljudi koji postavljaju gips kartonske ploče i to kada ih lijepe. I to samo ovi odgovorniji kako bi bili sigurni da je ploča 100% dobro zalijepljena. S obzirom da je Antina garaža ozbiljna firma, mi smo vam pripremili ovaj Plexi model da vi vidite šta se u stvari unutra događa. Ima ih više vrsta s obzirom na materijal koji lijepe. Druga podjela je na pištoljsku i ovu sa slamkom. Pištoljsku ćete koristiti i kupovati ako češće koristite pur pjenu, pa ćete onda i imati pištolj. A ako rijeđe koristite, onda imate ovu sa slamčicom. Treća podjela je na visoko i nisko ekspandirajuće. Dakle, radi se o faktoru koliko će se pur pjena pri sušenju raširiti. Isto tako, s obzirom na ono za što nam služi, bolje je koristiti jednu odnosno drugu. Tamo kod prozora, ono što smo radili, bolje imati nisko ekspandirajuću, a kod ovog knaufa malo prije visoko ekspandirajuću. Kao prvo, naočale i rukavice pod obavezno. Ako ste kupili ovu sa slamkom, onda u poklopcu obično možete naći, evo ovdje imate zapakiranu malu rukavicu kako bi si zaštitili ruke. Šta su, ovo su zaštitili od otvaranja. Sad moramo dalje. Druga stvar, uopće nemojte raditi ništa s pur pjenom ako sa strane nemate spreman čistač pur pjene. Daj Lovre, smisli nešto. Znači, velika i opasna pur pjena, full moćna i nikog se ne boji, samo malog čistača. Daj mi nešto. Joker i Batman, ko bi bio takav, ajde. Ništa, a? Švorc smo. Dobro, ajmo pokazati kako to radi. Znači, prvo ju promućkajte uvijek. Piše 15 sekundi da treba mućkat. Naravno da nećete toliko, pa niste valjda ludi da se držite uputstava. Oh ne, uništio sam stol. I nu sad ovo. Evo da se prigodno pohvalim, ispričat ću vam jednu basnu kad sam bio mladi fušer
i radio sam nešto s pur pjenom, nisam imao ni rukavica, ni čistača uza se, naravno otišlo mi je po ruci i ja sam to išao oprat sapunom i vodom. Sjećam se dobro, jedno 3 ili 4 dana sam pokušavao to skinuti s ruke, tako da pamet u glavu. Inače, poliuretan je odličan izolator i zvuka i topline, meće se u krovove između rogova. Naravno, to se ne radi sa ovom sprejnom, nego postoje posebna punjenja i posebni ljudi obučeni u astronaute koji to polivaju. Evo, skinit ćemo s YouTube-a pa ćemo vam staviti tu, vidiš ti na što to liči, a? I pogledaj koliko se napuše, ovo je čudo. Ja bi samo ovo radio u životu, ovo je predobro. Nažalost ne mogu jer to u Hrvatskoj baš i nije zaživilo, ali evo, zanimljiv fun fact o ovom materijalu. Ako ste kreativni, možda joj nađete još koju primjenu. Evo, zadnje vrijeme je u modi ovo gledalo koje se pretvori u oblako ogledalo pomoću pur pjene. Evo vidite vi kako ova gospođa to pravi, svaka čast teta. Zaposlit ćemo vas u našoj firmi. A evo i drugi primjer kako recimo od pur pjene kada prevozite nešto osjetljivo možete napraviti kalup, odnosno popuniti prostor između kutije i tog predmeta kako bi se predmet što sigurnije dovezao na odredište. Vidite kako je Pajdo motor zaštitio, svaka čast. Na ovim stepenicama na kojim sidim pokazat ću vam di nikako ne koristiti pur pjenu i di ju obavezno koristiti. Dakle, ova gazišta imaju problem jer su lijepljena na pur pjenu i to čak na malo predebelo, zbog čega šuškaju pod nogom. Prostata, iđeš na WC više puta po noći, pur pjena probudi cijelu kuću. Fušeri! Zato ćemo ih sad lipo demontirati, očistiti i nalijepiti na ljepilo, no prije toga još jedan mali trik šta se sve može s pur pjenom. Kad god izlijevate nivelirajuću masu na bilo koju površinu koja nije omeđena zidovima, dakle bila terasa, bili skalini, napravite si jednostavno šalung od pur pjene. Evo, bazen za sad funkcionira, ali isto mi je malo anksiozno ovo gledati i čekat kad će procuriti. Ali neće procuriti. Svejedno ću požuriti s odjavom da pred javnosti ne ispadnem fušer kakav jesam.